Izložba umetničkog projekta studenata četvrte godine studijskog programa grafičkog dizajna Filološko-umetničkog fakulteta otvorena je u galeriji Studentskog kulturnog centra. Ovaj projekat u potpunosti je protkan humorom, jer autori na duhovit način posmatraču približavaju sopstveno iskustvo studiranja, koje je, pored svih uobičajenih studentskih briga i izazova, obeleženo i dugogodišnjim nerešivim problemom filuma, nepostojanjem sopstvene zgrade. Umetnički projekat Podstanari realizovan je u okviru redovne nastave na predmetu grafičke komunikacije 2 kod nastavnika docenta magistra Irene Knežević. Studenti četvrte godine studentskog programa grafički dizajn osmislili su ovaj umetnički projekat duhovitog naziva Podstanari i on je nastao u toku nastavnog procesa na fakultetu, ali on nekako veliko nadilazi predviđeni plan i program koji je predviđen za četvrtu godinu. Problematika jeste, odnosno okosnica ove izložbe jeste nepostojanje zgrade Filološko-umetničkog fakulteta, taj problem koji je već skoro 2 decenije ne uspeva da se reši i studenti su, čini mi se, vrlo uspešno približili posetiocima njihovo iskustvo studiranja u takvim uslovima. Dakle, svi znamo da oni posećuju nastavu na, 8 lokacije u gradu, da im je satnica užurbana, da su stalno u nekoj jurnjavi, usklađivanju rasporeda i tako dalje, ali povrh svega toga oni su uspeli da na duhovit, malo ili na ironičan način prikažu to svoje studiranje.